Ka puron jongki film Asamis, ka Barsyarani Bishaya, rengkat ukurim jongka, kilit ka Shamaulenong, kasnong kabakuit baha hapo Deuba Asia, kabadon harum pen ursla, kabahap ha East Castle Hill District, Jala Meghalaya. Kini kisikurim, kilalit kai Shamaulenong, kadeh ka arpu kandai terik urempang arjar Arab sau, ban pensa jingkan mau, hajing im jongki, namar Arab kandai terik rempang, kisah yuk shisin, haka sausnem, namar man usnem ubnai rempang, usyat kuat haka arpu praterik rempang. Karkum kidur balayui haransan sosial media, ka Barsha, kelatep ha Facebook account jongka, ikidur balasyon pat ukurim, ha jingking jeri, nang ta umau, ubasyong hajrong bat kiwede kijaka. Ka film Asamis, ka bapau bha, kabalaak, na ka Barsha, kadai ka film Ratnagar, kabalaak, bat ujatin bora, kabala plait pejba, haki sinema, ha Asam, ha usnam arajar kat kendai, suaban wan ka klam COVID kat kendai. Ka jingruai rati-rati, naka film Ratnagar, kaba kilalit ringdur Kashmir, kadai kaba internet namar kelapoi palat arpau million view, ha YouTube, ha kineki sausnam.